Kebeli pi baro syakatup Khuborjylla ke donbosco Media Network. Kimat bakong san menta ke sengi Shillong. Da ke cricket talent han wat hybrid ke Risaw District Cricket Association. Lado kaming tangmuri bat duitara na lumpung yakop ke St. Mary's College. Lai banai I4 kinohikai ad hoc secondary school ya ke Sorkar. Bat kendai pau hajar tingkah ke buskit nam lado ha ke yakop step battle. Bat mentangin pa syaki khubor bakam banyak. Risaw District Cricket Association ringkat ke sing Samla umran nyang bernai ha ke arpun riu terik Risaw kalau pelong da ke cricket talent han banwat yaki hybrid kentai bat shinrang banyale akai cricket hamadan umran nyang bernai. Palat spangut ki hybrid ki ba shipau haduk kan riu snem kila poi hamadan yale akai ban pelut por barok shisngi ban shimenta shidhem ha ke jinghikai ban yale akai cricket. Kino hikai ha keni kesngi kentup yu shankar newar BCCI level 1 coach baruba Levi Marwen dukot ke RBDCA kila yathu bekidap da kejingkmen ban yu i beki hybrid ki don shishai ke mensim kuatip bat kuat nang ya kejingele akai cricket. Kila yathu ru bekin selit keleng gishnong kenang ban sei ye ki kena ki badon shishai ke sap bat ki batrang banang ban yele akai cricket. Kasih ni madan umran yang bernai. Di ketom ni kedi nak kaliang jungi ke association dengan Risaw District Cricket Association. Kumno kalong kumno benwat ini benjit ini ki kena player benang red. Hagerta ke bahapo hadus nam baru bat kentip senang. Di kejimjit jungi kani ni kalong benwat ini kena red. Kenang bang gini yo man aji kai ki babiang. Nomor bak Mopi seperti ba kat sadon hi hadu kini ki merai bansawan ni kini under 16 kabde jong ka inter district di halor ni kapang mangi persang manuak ini kena pat kente bersenrang apa akan terus nam kita kenang bang no ban yelek kai ni benyo mikmat kalian sudah district di mun seperti benda hang ni menta singi don kumbasis pak tam ni kena iblaiwan lagu jong-jong kita ada under 12 gidan, under 14 gidan, under 16 gidan, baru kartu kene gidan, ruan ada under 19. Yakini baru buat kenthe bersenrang. Yakini dengan sejid menta, jadi minum lak penjid baru, dengan jid kartu kene giba bit gidan kesam. Namun yang tibet isu yaki, begin saai kucing giba sya, madan sih bukan sport makra. Like ngidan ki divide ki age category ngidan ki kena nadu kendai spo ba kat snap data mila divide ki la jam group ngidan ki ba kat lai kat saw kat san itu category la divide ki group ngidan ki kat drill kat new kat itu Ka Department of Khasi St. Mary's College bat ko umpok liu ke menor ha ka arpun riu terik Risaw kila pelong ye kejinga kop ruai pawar temksing put tangmuri bat put ming na kebenta ki Samla puli ha ki college ke sor Shillong bat ki wei pat ki college ha ke Jylla. Ye kini kejinga kop pawar bat sur khasi nilla le pelong ha auditorium jong ke St. Mary's College halat kra. Kejing temu bokong san jong kini ke lumpung yakop kalong ban sei ki Samla ki badon sap kerpang ban mi madan ban pen ipat ba ialah kejing tebet ha keput ketem kerwai kesiau. Ha kejuk kepor kalong ru kejing pen shlur ban penek pensa ia kesap kepong bat kedustur keriti ha kaliang keput ketem kesyat kekemen bat kerwai kesiau. Ha kini kejing yakop pawar ia kenam ladu larak deki Samla pule na St. Anthony's College Music Department na kekinhun ming bat lawan baar da ke Risaw College na kekinhun tangmuri bat de kekerdan balai layo da kekinhun duitara khasi Department Shillong College. Ya kini kejing yakop pawar lawan sengap banyak da laingut kinong bishar bakentup armut kinong hikai na ke skul ba North Eastern Hill University.
Dr. Marbhador M. Khamdet, Assistant Professor, Department of Khasi, Dr. Benedict S. Nyota, Assistant Professor, Department of Cultural and Creative Studies, Batuba Dajit Singh Kharkongor, Nakakinhon Dem Samasalt. Lapan po penping, ya kani kajingakop da kitay Samla puli ka St. Mary's College, bat kinong hikay nagi college beper hakani kasengi. U Dr. Marbhador M. Khamdet, ha kajingkren ula ay minsim bat penchlur syusyu ya baro ki Samla ki belawan ban shimenta ha katay kajingakop hawar, ban yat syakmat ha kamruai kamsiaw, kamput kamtem, bat kamsyat kam kemen. Banang penpuk penping, bat kentiu irat, ya kani kedustur, kasap kepong tenrai, syaki kenjang bahajerong, ban penpriang pertai, ya kani kedustur tenrai ukasi. Kantin Argentin hakabadi balkani ka jing phawar ka jing ko phawar tiga baningkong dengan ai ka jing kuble ye kini ki ya ka khasi department St. Mary's College kumjuru ya ka kini ka kanhun ka seng ki poliu ka menor ki bala shim ya kani ka senja ban penlong ya kani ka jing ko phawar ti ka phawar kumbala keren Mene lalam khmat dari Samla damian jerwai la ai kajing batai hakabai dei baga pawar hakaba ila shim ye gitu ki arngot ki nong tho den renga kwa ban kren ban kedau hni khendian kata kalong ba kitu ki arngot ki nong tho ya kaba ki bari ki rewat bania kaba ila kedau ki shim ki pensyong nong rem ya kani naka e kaba u father H Elias ula tho bat mapi ki Samla ki balaya shim banda kani ka pawar kan mau badai unong tho khasi ubanengkong ubala tho benia bat janai bha ka badai baga phawar udai ufada H Elias mangi babon hadien kinongwat benia i pensyong norem na kai ba ular sedang mu banang ta nginang ban peniar ban bisar benia ai kini ki phawar tingai kuble hi baro ki Samla na ki Samla puli na ki college ko pher ka jing sim banta sirhan go jongpi ha kani ka jeko phawar ngas perbangasiong ni ngas ngo marsun sedang hi nadu inong hawar ke balingkong la sedang la supar yang kriat kijat kilaki nama Haka arpun riu terik Risaw, kaseng kinohikai School Federation of All Meghalaya Ad Hoc Secondary School Teachers Association kala pelong ya kedorbar beshisin chisnem. Ya kini kedorbar la pelong Hagaru Union High Secondary School hakabalawan ban shimenta dekidukot na kaleng ka jylla. Kimat bakongsan balaya kren ha kini kedorbar kadaybet halor kimat jingdawa jong kini ka kinhun kinohikai school kibala sateng labun snap. Ha kini kedorbar kinohikai kilajit thamayru iya kinongkit kam. Kakong binak harum nuit kabalabat ya kakam president la arkusaw snem menta kala syajit biang ban beteng ya kini kakam kum kenongyalam jong kini ka kinhun kinohikai. Katba ya kakam General Secretary laban syat hagi terpeng jong Babu L.K. Dawsa. Vice President jungi ibala klat no ubnai Julai te ketua post don vacant te kalau katangi don general election badaru nama ba badan covid badan tak ni ngila kam jalan kena ke election kata bat ka ka rukom proceed jungi menta bangi la ya bangi appeal ke government bakum no ba nama ngi ki ad hoc teachers handai ngim ko asyo ban court ad hoc ni kwa ban court ba yela de ba teachers with the teachers granting aid ka balong bangi yo ko beduna tam ka salary kata kalong arpu khandai hajar si banai marwe
TPE kane nadu namar ka association jungi kala form nadu khandai spa khandai pupra hatu por ngidang yotang khat praspa nak sarkar tikumta ter habangi appeal sa government ka kiyo sa kalay nang ta sa san nang ta sa pra nang ta sa 10,000 nang ta sa ka 4,000 but hau arpuar kipen kiyo tang khandai hajar te mentahi ngiyo arpu khandai hajar hanre ndangi ya Peit ya ka present rate of inflation bakum no kini kino hikai dai tai arpu khandai hajar makin sustain ya ka family jongki te kalong ka ba songkhia hadu kata-kata te lada ke sarkar kam respond positively yangi ka house mentan larai babaro ki government duties kum ka evaluation ka baju penban bet yaki ad hoc teachers matric evaluation paper ngin boycott no kabar abadai ka census duty ngin boycott no. Kum kajing penslur bat jing aimin si miki khun Samla ka donbosco media network ha ka sin ka beningkong ka lepelong de kajing kop shot ka step battle ha ka arpun riu terik Risaw ha donbosco youth center Shillong ha ka balawan ban shimenta de ki hebrit nakaleng ka jylla la don pratli ki kinhon kinthop lang ki group duet bat solo ka is Mirakis Majestic Dance Academy BT Dancers Megha Warriors LSC Duo Prangsngi LM Sana Wan Zuzina bat uting shan bor ki balaya kunting ban pin iya lagi sap. Kanong bishar ha kani gisngi kalalong kakong Anisha Mauri kabalong kanong shat bat kanong hikai kabitebet. Kasur kajingwa jingtem ha kani kajing yakop kalakringi ki pat ba kamtam ki khna Samla ban wan jungo kai. Kinong shimenta kila pendep artli ki round ha kaba kila kunting ban poi ka final round kata kaban salong ha ka lai terik unok pra. Hashwa kata kan sadon ka third round ha ka khandai terik unai wing ha kaba kinong shat kinya kun ha ka contemporary style. Kiba khuri ka nam la du kinyo ra khandai phau hajar tingka kat ba ha ka kerdan ka baar sausan hajar tingka bat ha ka kerdan ka balai kinyo ra khatsan hajar tingka. Lapan Banado Padar Michael Makri, Managing Director ke dbmnTv, but Director ke Youth Center Shillong. Karat Laban Sport Social and Cultural Organisation RLSSCO haka arpun riu terik Risaw ke lepun Khuborjylla arspa san pun riu ki Samla pule ki balawan chakmat haki eksamen beper ke samoi pule badang syudapsyen. Yakini ke jingelang pun Khuborjylla lepelong hasusutham auditorium Shillong. Ha kabal donlang Chief Secretary ke jylla uba Donald P. Walang ringkat President ke RLSSCO uba Sanbor Shillai MLA ke 19 South Shillong. Napedeng kini ki arspa san pun riungut ki basyak pen Khuborjylla ki don ru ki Samla pule ki bawan ni kilong ying beduk bat ki bedon jingthut ha ki dekhot met. Napedeng kini ki Samla pule nyopusawngut ki belapas ba he ki eksamen ki layot de ki laptop kum kala jingerap ha ki jing pule jongki. Habakren bekilak pathai khubor uba Sanbor Shillai ulong bagajing temu juga ni gajing pen Khuborjylla kalong ban aimin sim bat pencelur bagi Samla pule ban beteng ban minot bat treshitom ha gajing pule ban poisha kathong bagi angnot ha gajing jongki. Ki Samla ki belawan chakmat ha gajing pule kilong ki belapas bha ha ki eksamen SSLC, HSSLC, CBSE, ICSE, degree but postgraduate degree. And we are very happy today. We are having altogether 256 awardees from various schools
falling within my constituency, 19 South Shillong constituency. And we are having 26 category, and we are also, besides the first division, we are also giving to the second and third division. In any division, we are giving to the categories of BPL, poor BPL students, poor BPL drops out students, then this physically handicapped, friendly able students. So we have included in this award. And within this 26 category, we are giving toppers laptop to 74 toppers will be awarded with a laptop computer to the toppers. And besides the awards, and we are very happy today that all the students are also very happy. And the message of the organization today, as we have seen, that we are also sending a message that how to cooperate, to join hands together to eradicate the drugs menace, the drugs trafficking. So we have appealed to the parents, to the students, to all the institutions that they should conduct awareness, like as the word says, charity begins at home. We have requested the parents also to conduct this kind of family awareness program. Then it will spread to locality awareness programs through the donbosco, the religious committee, the various religious committee, then the party, the community participation. So this way we appeal to them that everybody should. Kipulit yada Kapot Border Security Force BSF, ringkap ek Meghalaya Police MLP na bernihat. Hadin bikilayo jingtip batikana na kisintiat basangut ki Bangladeshi kilayo rungtu shikipot kari India. Bat kilakiyo na kapot nakakali bandrung siya Assam, kilapin up shrip habar nihat. Habar nihat kilabat ikakali kit turis kabadonyo number AS not iway GC, iway not nyo iway, balanya do Muhammad Ali Hussein na Dhubri Assam. Bat nakani kakali layo kemi kisaungut ki Bangladeshi, ki balarung siya India rengkat ki kot kisla balasyuthok. Ki kerteng bagi jakasyong bikini kisaungut ki beriu ke Bangladesh, ki layo rungtu siya India, ki long Muhammad Mintu Laip Kendai Snem Karta, uban nakasnong Baru Khali Police Station, Bakirganj, Barishal District, Bangladesh. Muhammad Runal Laipway Snem Karta, nakasnong Gupchur, Narayanganj District, Dhaka. Johirul Arpkhandai Snem Karta, Nashnong Gupchur District, Narayanganj, Dhaka, Bangladesh. Bat Muhammad Bilar Laiphnyo Snem Karta, Nakashnong Kamalpur Police Station, Kochbar District, Brahman Baria, Bangladesh. Nakini ki saungut la kurup ya ki kot kisla bal shuthok bat lai tali ki mobile phone. Ki pulit nong po ki dang pelong ki jing thok ket babanyak ki bede be ki kendon an persya ki minder ki barungto syari India. Uba Shining Star Wajri Sordar Kashnong Kinshi Rashan ula kap ribon bat play pat ba ekamadan futsal beningkong hakini kashnong. Balatay bat shna do uba building nong sid MLA Barim kamau thar Rashan. Hakani kasngi layo ruban saki ke jingele kai ningkong ke Emerald FC Shillong persya ek Kinshi FC. Ka Lionel Futsal Arena Pendengre persya ek PDSA. La penchit penshingan hakani kasngi play de kijing ruai basngau thiang. Kum ki ramba yo bani yang lang limba jo kani kasngi ka alpon rutrik benai Oktober sedem arjar pesau. Nak benta ban pri perdano ya kene ka memang futsal kabadon hakene ka snong ka jongi. Ikermen scam balimba jo ka jingdon jong kene ka madan kan long ka jingker khu ka kraw yang i kum kino so snong bat ka dong ka thang nak benta benyo ban yelekai bakan ai ka jingara ha ka bede bat ka jinglong ka mensim bat ka met ka jongi bagin long kibakot kibakia te hakani ko por ngin ye plino ya kane ka memang futsal hakani ko por
Persdang ya ka football hi kadai khat ar baje. Manta kini ale ar teliki tim. Mau sau teliki Shillong ar teliki tim. Bat nila rai ruban pengkut ar baje. Ar baje ka res kendiat. Bat hadin kata na benda ka Shillong kunsi pelun barok kowe. Ngakwa bagi kena Samla jong Shillong kunsi pelun barok kowe. Ibabun kimpat juyomat ban rung lene ban yelekai futsal ngakwa ban ai snobha kan kesni kini yelekai subha nga ai free bat ngada airu bat ka price ba kin kilan met akan kesni ngin sedang lai baje kani kan final imat ha kapor khat we baje menmit wanam sutu bakla ka futsal hi kakut khat wei baje man mit ka futsal kakut khat wei baje man mit haki wei ke jaga bat ngi la ya sutu jemut langru Kamaulang Wir Sports Club ha ka arpun terik Risaw kelas dang ye karuwel lingdo Memorial Football Tournament arjar arpesau bala ainam ban pensa e ka kerteng bat kimati jong ba ruwel lingdo ubala long nong ye lampai ba na kani kathan la bun snem Hakipor baudang im hakini keslap rathai. Lepeli kini ke tournament dau persa kurim jong ba ruwel Dr. Usapi Jerwa. Hak jinge don lang ki khun ki ksiu bat ki bahing sem jong ba ruwel lingdo. Kinong kit kam jong ka Maulang Wir Sports Club bat belai kerhai ki pat ba na kini kethan. Dr. Usapi Jerwa habakren na kini kesngi. Uloong bakalong ke ba e banyo ikanam im ke kerteng sa kanam. Da ka ba ay buram bat sngongu ya ka Maulang Wir Sports Club bakala pensa ikanam bat keburam yo ba rowel lingdo da ka ba ki ay nam ya kini ka madan ye lekai da ka rowel lingdo stadium kumjuru da ka ba ken mau buram ban penlong ya kini ka football tournament ha kini ka lumpung ki don hadu khan riu teli ki kenhon ye lekai bat la sakhi ki jing lekai sedang habdeng ka Friend United FC persya ka Shillong FC ha ka ba ka Shillong FC kala job da ar la ka wei persya ka Friend United FC ha kani ka singi Jeng madang ruwal lendo Shillong. Balatrai borbak sisa nak bentar Shillong melungwil nak tak sport ke jong pihang ni bat habangi tajin studio ru dari lemba jeng madang ruwal lendo Shillong. Balalak penyo ke studio papaka jong ka sport ke jong pihang ni ko Shillong melungwil. Ladang itu kana lagi kira di history jeng madang ruwal kan kut buat di sini. Andai itu Mr. Bantiat ban terkenal bayi medang ulendok di ikon di timai lendok Shillong bat i sip marwe bat kena matai ya kita kis para mesti lese ha sini jog bakut jog ni ka football tournament sudah mending saya pulih history bakhan banyak Andai bagi tu kakuan di singo buram pada ruwal lendok pada singo sarong. Mut ban ong pada ruwal lendok. Ilalong sisa. Di sarong ni kakuan. Nambar ba ilalong kum tu preu tbak jinsa. Nadu hakipor baum pat simelong mu anggal e. Dei beri motor sitom ngetip perborok nodok perpadang kena. Kisamla ka thanyong ston kinthai bat chinrang Haka arpun terik Risaw kila Shiminta haka Lumpung Arm Wrestling Championship balapanya taka West Khasi Hills Arm Wrestling Association. Yakini ka jingyo kom lapalong hapo ka hall jang kamiko fet new nong ston. Haka bagi samla kinthai bat chinrang haki kardan bapher kila wan ban Shiminta hakini ka Lumpung. Nakaliang jang ka West Khasi Hills Arm Wrestling Association kan sajit ru yakirang bat kithai karwat kiti Bekensai,
ban mi khmat chaka 34th annual state level arm wrestling championship ka Bansalong hanong ba Shillong bat kumju chaka 6 Meghalaya games arjar afusan ka Bansalong hajuai. But continue that time was simple away, but Kajla Meghalaya people away. But Jimpresh of the P, you can remember, Kamslik Asyon, Napowas Sil, Kana Yalamenti, Yakina, Yelekai Amslik, Nakapor, Shakil Pum, Kipare, Naliki Crown, Akil Pum, Mahe Jukari, Nejoka Peru. AABC, Golba, you don't keep on a West Sil, you are a long champion. Asian armsling competition dalam sejak Afghanistan. They have already been Khuborkhasi, Kharmani, lawan belum syai kuasa hasil. But kunjuru mereka Khuborkhasi, pada kuasa hasil, mereka kirim di balik, nak ada time hasil, lawan belum syai time. Pada mereka bang nak ada di baru di pria, akhirnya Khuborkhasi, bang Jimpresh lebih kandai Khuborkhasi, ya lain kesan Jompi kata Pak Khuborkhasi. Janganlah barang pembuat hasil. Di nampak akan mungkin kalau ibarat yang jujur dari pi bala pemila pelong yang kamsling kalau burung yang kaya berkawai lembab kawasan amsling asosial. Sekiranya mungkin nak kita diprias nak kau motivasi dan amsling kalau nak kita Kristen kapol dan kamla Kristen but kalau main usaha kalau What came kata lagi proses absolut ini Shillong baik tangan step lari jadi. Henry kami pada Kristen kalau Bat dak itu ki khubor ngila poin shika bakut tat hadu pengidesyam biang kuble shibon.